Šah klub ima dve ekipe. Jedna koja predstavlja omladinski pogon, takmiči se da vam najlakše to kažem, u 4. ligi. Uspešno su završili takmičenje, visoko su plasirani. Ekipu čine uglavnom omladinci koji će naslediti ove sadašnje igrače prve ekipe i već ih polako zamenjuju. I naravno druga liga, to je prva liga Centralne Srbije. To je bio turnir koji je održan u Kragujevcu, u hotelu Šumarice. Znači 9 dana, 11 kola. Tu smo u konkurenciji ekipa koje su vrlo jake, koje imaju igrače iz svih zemalja u regiona, znači velemajstore, pojačanja. Mi smo uspeli da sačuvamo drugoligaški status. Znači, završili smo od 12 ekipa na 8. mestu. Nije to plasman. Prošle godine smo takođe jedva sačuvali taj drugoligaški status. Ove godine smo bili nešto uspešniji, ali sve se rešavalo u zadnjim kolima, jer da ponovim, znači naša ekipa nema, igrači su sa naše regije ovde, iz naše kraja 10-15 km u krug i znači računamo na sopstvene snage se oslanjamo, predvodi ekipu velemajstor Dejan Pikula i znači uspeli smo sopstvenim snagama da se izborimo u konkurenciji jačih od nas za opstanak. To je ono najvažnije što se desilo. Pored toga, mi se trudimo u šah klubu, turniri su svake nedelje po ubrzanom tempu. Svoju aktivnost selimo i na druge. Skoro je bilo takmičenje učenika osnovnih škola. Znači, bilo je relativno posećeno. Biće još jedno u martu, malo masovnije. Znači, ima zainteresovane dece, funkcioniše i škola šaha. Konkretno, recimo, sad za proslavu Svetog Save u tehničkoj školi je velemajstor Dejan Pikula odigrao simultanku sa učenicima, sa zaposlenima i sa penzionerima, pensioniranim šahistima i to je bio jedan lep događaj, a pre toga su učenici i profesori odigrali jedan prijateljski meč. Profesori su pobedili sa 3-2, pa pošto su učenici prvi i drugi razred, ja verujem da će iduće godine već biti drugačije i taj ćemo turnir da napravimo tradicionalnim. Kako privolite decu da igraju šah i od kada bi mogli da počnu da igraju šah? Pa nema tu limita, znate. Mogu da počnu i kasnije i ranije. Što ranije počnu, veće su šanse da postignu neke izuzetne rezultate. Privoliti decu, to je jedna stvar, ali ako samo dete ne pokaže interesovanje, i to je moje shvatanje, znači ja uopšte ne verujem da je moguće. Znači, detetu reći, sad ove figure ovako idu, sada i malo da vežbamo. Ne. Ako pokazuje interesovanje, ako želi, on će normalno posle uz pomoć trenera ili već ljudi profesionalaca koji se bave šahom, može daleko da dogura, ako je zainteresovan. A ako ne postoji interesovanje, sav rad okolni je izlišan, mislim, nema svrhu. Kakvo je interesovanje dece za šaha? Koliko deca posećuju školu šaha? Pa deca posećuju školu šaha ne u toliko velikom broju, ali po školama velemajstor Dejan Pikula obilazi sve škole. U tehničkoj školi je aktivna, recimo, sekcija koju ja vodim, osnovne škole on obilazi i sve škole, mislim da je interesovanje veliko kada se svede na taj nivo njihovog, znači nekog redovnog života i nastave u školi. I najčešće iz tih takmičenja osnovnih škola koje organizujemo jednom ili 2 put godišnje, upravo dolaze kroz to sito kada prođu, uvek se u svakoj generaciji dobijamo nekog novog šahistu. I aranđelovačka ekipa je inače jedna od najmlađih bila i na tom takmičenju kada postavimo taj sastav tih mladih nada koji već polako potiskuju nas starije, što je i normalno. Smena generacija, a bez smene generacija klubovi koji ne pripremaju se za smenu generacija nestaju, ne postoje ili padaju u niži rang takmičenja. Kakve uslove imate da okupite kako i decu, tako i odrasle u šah klubu? Odlične. Imamo odlične uslove. Imamo jedno veliko, moram da kažem, da imamo u zadnjih par godina izuzetno razumevanje. Prvo što je velemajstor Pikula, znači
dugogodišnji reprezentativac i trostruki prvak države angažovan na pravi način od strane lokalne samouprave i on, da kažem, svojim tim šahovskim autoritetom bez sumnje predstavlja jedan pozitivan pomak. A nije samo on. Ima još da tako kažem, zaljubljenika u šah koji su spremni da odvoje svoje vreme, da odvoje svoje, da kažem, da podele svoje znanje i iskustvo i jednostavno da se tu družimo i da na neki način sebi napravimo lepši i ugodniji ambijent.